Sanibonani izithando zami, sanibonani. Iyabingelela indlovukazi, iyabingelela indlondlokazi yePhinifa, uyabingelela uMasikhosana, uyabingelela uQueen wenu uRiwa kaSikhosana. Uthi sanibonani, ngiyanithanda kakhulu. Namhlanje ngizile ukuzofundisa ngePhinifa ngezithando zami. Ngizozicelela nje ukuthi ningithandele ipage lami la kaFacebook. Uma uthanda nje ungisendele isithombe sakho sePhinifa olithungile ngokubuka ivideo. Ubukile ivideo, wayithanda, wahamba uyothenga indwangu, wabuya wapractice, wasika, wahlanganisa, kwahlangana. Ngiyacela ukuthi ungikhombise okwenzile Nkosi yami, ungikhombise khona ngizokhuthala nami ngibona ukuthi impela ama video engwenzayo ayabasiza abantu. Inhloso ukuthi kusizakale imbokodo, not imbokodo kuphela, nabesilisa bayadinga ukuthi basizakale nabo. Uma nje ufuna ukuba usomabhizinisi, inhloso yami ukuthi usizakale wena, umsebenzi ungabe nzima kuwena. Lelo number Sotho heba ulimi Sotho libizwa nna ke Rethabile wa Sikhosana ke thusa ka ho roka mesiene ba reng ke maphinifa re roka maphinifa. If o le Mosotho kapa Motswana kapa Mopedi ha o nkutlwisisi na hore ke reng ha ke bua ka Sezulu, but ya latela nnye di video tsa ka wa di latela kana mo WhatsApp wa ka, o tla WhatsApp mo numbering e reng 068 193 6812 ke nomoro ya ka ya WhatsApp e ne thola mo yona. WhatsApp fela mpolella o bue ka Sepedi sa hao, o bolele ka Sepedi, o bolele ka Setswana le Basotho. Ke teng, ke Mosotho nna, ke nthuseng he haeba o so rokile o shebeletse video ya ka wa irata, wa tsamaya wa reka lesela wa roka, o ntse o shebeletse video. Ke kopa o sendele photo kapa ke re ke snape sa yona video ya hao, Phinifa ya hao, o mpontshe hore o so entseng, o thusitse ha ka kang video tse ke di etsang di thusa ka ho tle ke tlo kgona hore ke tswele pele ke letsetse ding di video. Ke a leboha, ke le rata rati, nginthanda nonke emakhaya.